uyu ni perezida w'Uburusiya Vladimir Putin kera mbere ko amenyekana. Umukozi wa KGB, urwego rw'ubutasi bw'Uburusiya utaruzwi cyane wo ku rwego ruciriritse, waje kumwe mu bayobozi bazwi cyane ku isi. Kuva yatorwa bwa mbere, Putin yagiye yitondera kubaka isura y'umugabo ukomeye wiyerekana nk'umunyembaraga udacika intege. Ariko inyuma y'ayo mafoto ategurwa neza, hari indi shusho yihimbira igizwe n'inkuru akunze gusubiramo mu biganiro. Ubutumwa nk'ubwo ni ingenzi cyane kuri twe. Ntitubufate uko bwakabaye buvuzwe gusa, ahubwo tubufate nk'aho bwaba bufite igisobanuro cyihariye. Dore inkuru eshatu Putin agarukaho kenshi mu buzima bwe bwa mbere ya Kremlin. Vladimir Putin yavutse mu 1952, avukira i Leningrad, ubu ni St. Petersburg, umujyi washegeshwe cyane n'ukwigarurirwa kw'abanazi mu gihe cy'iminsi 872 mu ntambara ya kabiri y'isi. Abantu ibihumbi n'ibihumbi barapfuye, harimo n'umuvandimwe mukuru wa Putin. Avuga ko ababyeyi be barokotse ku buryo bw'igitangaza. Uko kugarizwa niwo musingi w'ubwana bwe. Wari umujyi waranzwe n'ibura ry'ibintu, ihungabana rikomeye n'akababaro, ndetse n'ubwoba bukabije bwo kutagira umutekano. Aha niho yakuriye, mu nzu ntisanzwe n'abandi, idafite amazi ashyushye, kandi ubwiherero bukaba busangirwa n'abandi. Ubuzima bwari bukomeye cyane kandi bwuzuyemo ingorane. Kandi mu by'ukuri Putin akiri muto nawe nyene yari umwana akomeye, yanakunda gushamirana. Igice kinini cy'ubwana bwe cyabereye muri Dvor, urugo rusangirwa n'amazu y'abaturage. Ubumenyi yigiye muri uwo muco wa Dvor nuko atagomba na rimwe gusubira inyuma nubwo yaba ari muto ugereranyije n'abandi bana. Yatangiye kwitoza umukino wo kurwana muri judo, nyuma aza kugera no ku rwego rw'umukandara w'umukara. Ariko hari inkuru imwe yihariye akunze kugarukaho ku bwana bwe, ku buryo yakundaga kwirukanka inyuma y'imbeba. Ibyo byose byari nk'umukino w'ibyishimo, gushika igihe yirukankaniye imbeba nini cyane, yirukira mu cumba, ibura aho isohokera, irahindukira ishaka kumusimbira ko Putin nawe ahita yiruka. Abo First Person kirimo ibiganiro byasohotse mu mwaka yabereyemo perezida, avuga ko ibyo byamwigishije isomo ryihuse kandi ry'igihe kirekire. Iyo ufunze imbeba ukayibuza aho ihungira, irwanana imbaraga utakekaga. Putin avuga ko yarose kuzinjira muri KGB, urwego rw'ubutasi bw'Abasoviyete. Gukorera inzego z'umutekano wa leta nicyo nahoraga nshaka kuva nkiri ku ishuri. Avuga ko akiri ingimbi yigeze no kujya ku cyicaro cya KGB i Leningrad asaba akazi. Ariko bamubwiye kujya kwiga muri kaminuza amategeko, nyuma niho baje kumwinjiza muri urwo rwego. Yinjiye muri KGB bitavuye ku mpamvu z'ingengabitekerezo, ahubwo bivuye uko yabona ari nk'igisata gikomeye kurusha ibindi byose byari muri ako gace. Avuga ko akazi ke ko muri KGB kari ugukusanya amakuru, kubo badahuje ibyiyumviro bya politiki, akamenya uwakoraga iki n'uko yabikoraga. Kubera ko yavugaga Ikidage neza, yoherejwe i Dresden mu burasirazuba bw'Ubudage mu 1985. Icyo gihe ubumwe bw'Abasoviyeti bwari bufite ijambo rikomeye mu bihugu byinshi byo mu Burayi bw'iburasirazuba. Putin yari akiri Dresden igihe imyigaragambyo ikomeye yakwiraga mu Budage bw'iburasirazuba mu mpera z'1989, iganisha ku isenyuka ry'urukuta rwa Berlin mu kwezi kwa 11. Ukwezi kwakurikiyeho, imbaga y'abantu yateye ibiro bya Stasi i Dresden, urwego rw'ubutasi rwari rutinyitse rw'Ubudage bw'iburasirazuba, bashaka guhagarika isenywa ry'amadosiye n'ibimenyetso mu gihe ubutegetsi bwari buri gusenyuka. Cyari Stasi cyarangiye burundu muri iryo joro. Mu gitabo First Person yibuka ko iyo mbaga yaje no kwerekeza ku kigo cya KGB cyari hakurya y'umuhanda aho Putin yareberaga. Aho yari ari mu kigo cya KGB, imbaga y'Abadage b'Iburasirazuba babonaga neza Abasoviyeti cyane cyane KGB nk'ababakandamizaga. Putin ubwe yarasohotse ajya kuvugana nabo, ababwira ati, imbere harimo abasirikare benshi bafite intwaro, nimwinjira barabarasa. Bityo arabacecekesha. Ibyo byatumye iyo mbaga isubira inyuma, ariko kubera gutinya ko imvururu zizakomeza, Putin yasabye ubufasha i Moscow. KGB yaciye ihamagara n'ubwoba bwinshi ikambi ya gisirikare iri hafi y'Abasoviyeti. Ntidushobora kugira icyo dukora tutabonye amabwirizwa avuye i Moscow. Kandi Moscow nayo ntiyishuye. Ariko ubumwe bw'Abasoviyeti ntibwasenyutse kugera mu 1991. Putin avuga ko yumva bwarangiye kuri uwo munsi, ibyo byamusigiye isomo ry'igihe kirekire. Isenyuka ry'ubumwe bw'Abasoviyeti nibyo byago bikomeye bya geopolitike byo muri icyo kinyejana. Miliyoni nyinshi z'abanyagihugu bacu basigaye hanze y'imbibi z'Uburusiya.
ntekereza ko ibyabereye i Dresden byamuteguye cyane mu mitekerereze bituma ahorana igitekerezo cyo gushimangira imbaraga za leta kugenzura abaturage no gukumira akajagari. Nyuma ya Dresden, Putin yakomeje kuba ku rutonde rwa KGB ariko nta mwanya w'akazi wihariye yari afite. Nuko asubira i Leningrad atangira gushaka impamyabumenyi y'ikirenga PhD mu bukungu bw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, kandi mu gitabo cy'ubuzima bwe cyanditswe n'undi muntu avuga ko yanatekereje gukora umwuga w'ubwarimu muri kaminuza. Ariko wari umwarimu we mu mategeko Anatol Sobchak wari ugiye kuba meya wa Leningrad yamuhaye akazi kahinduye ubuzima bwe. Nuko yinjiye muri politike bucece, akenshi atabonwaga. Yamaze imyaka myinshi yicara hafi ya Sobchak, ushobora kumubona hano cyangwa na hariya. Icyo gihe nta muntu wari witaye cyane kuri uwo mugabo wari wambaye ikote ry'ikigina. Mu by'ukuri ni mu kajagari ko mu myaka za 90 aho yagaragarije ubushobozi bwiwe nyabwo. Impano ziwe ico gihe zari kuba umuntu buri muntu wese akwiye kwizera, umuntu yungirije akundwa na bose, ashobora gutunganya ibintu mwibanga kandi neza. Avuga ko igihe yamaze aho ari kimwe mu bihe byamwubatse cyane mu mirimo ye. Hari n'agakuru gato Putin akunze kuvuga kandi agarukaho cyane kurusha izindi. Sobchak yari amufitiye icyizere gikomeye ku buryo yamuhaga impapuro zashyizweho umukono ariko zidafite ibizanditseho nk'uko abyita. Bivuze ko yari yemerewe gukora mu izina rya meya. Icyo gihe cyamwigishije kubona ubutegetsi nk'ikintu gishingiye ku muntu, ku budahemuka. Iryo somo ryagumanye nawe na nyuma y'igihe cya Sobchak. Kugeza n'ubu aracyakikijwe na benshi mu bantu bahuriye muri ibi biro bya meya muri icyo gihe. Nyuma y'uko Sobchak atsinzwe mu matora, Putin yimukiye i Moscow ajya gukorera mu biro by'umukuru w'igihugu mu mpera z'ubutegetsi bwa Perezida Boris Yeltsin bwari buri kugana ku musozo. Yazamuwe mu ntera vuba cyane. Mu 1998 yabaye umuyobozi w'urwego rushya rw'ubutasi n'umutekano FSB. Umwaka wakurikiyeho aba minisitiri w'intebe. Umugwi wiswe umuryango ari wo wari ubukikije Yeltsin watanguye kurondera umusubirira, umuntu bibaza ko ashobora kugenzura kandi ashoboye gukora neza. Abari mu itsinda rya hafi rya Yeltsin bakoze ibishoboka byose kugira ngo Putin ari ufata ubutegetsi ubwo Yeltsin yegoraga. Ariko ku Barusiya benshi yari akiri umuntu utazwi neza. Putin ntiyari yarigeze amenyekana mu banyagihugu cyane. Gutyo igihe yaba umushikiranganje wa mbere mu nyubaka wa perezida, abantu bibaza bati uyu mugabo ninde? Ibi byari bifitiye Putin akamaro kuko byatumye asa n'ufise urupapuro rutanditse ko ikintu na kimwe. Ni kuri urwo rupapuro rutanditseho ikintu na kimwe Putin yubatseho isura y'umuyobozi tuzi uyu munsi. Umugabo wavuye mu mihanda ya Leningrad akagera ku mwanya wo hejuru mu Burusiya. Amaze imyaka irenga 25 ayobora igihugu, agenda arushaho kurangwa n'ubutegetsi bw'igitugu. Ntekereza ko imyaka ye mbere ya Kremlin itwereka byinshi ku buryo akora n'imyitwarire ye, ariko iyo myaka siyo yonyine isobanura byose. Ubuzima bwe bwite gusa ntibusobanura amahitamo yose yagize mu kazi ke. Igihe amaze ku butegetsi cyanagizweho ingaruka n'intambara, ibibazo by'ubukungu ndetse n'amakimbirane akomeje yagiranye n'ibihugu byo mu burengerazuba. Ariko bigendeye ku nkuru avuga, dushobora kubona ishusho y'uko atekereza. Ubwana bwa Putin n'ubuzima i Leningrad nyuma y'intambara, amahugurwa yo muri KGB, ibyabereye i Dresden ndetse n'akajagari ko mu myaka ya za 90, ibi byose byamwubatsemo imyumvire yimbitse ku bijyanye n'intege nke, ubudahemuka n'ingaruka zo gusenyuka kw'igihugu.